Ngadap dekam sim kabak temen ban ngai kublai pi masngo tenan ban pe ya ki video jong anak por syakapor nasngo kumenro ba pilong tebak loy ban yarap yanga dan Christian yanga da kabak pe ya ki video ki bang apan mi na kapor syakapor anta kasingan batai hapi syapang ki kita ki santali ki daw bakhang ya kabalang banam sya ya ki kenthai ban long ding do ha kabalang katelik ini ki santali ki daw Palay bakabalang Katolik kamsya ya kikantay banlong lindo. Kabanang kong gari kajing jiyad jong Jisuhi. Agapor ba Jisu jiyad ya kay kadarmod ki apostol jino. Ujiyad tang ya ki apostol syunrang. Kabalang kasyam bakane kalong katanray berkadastur jong kaniyam Katolik. Kakunhun balang kamkwa banpanken ya kay kabaw Jisu labu. Kabalang kakwa banpanne ya kariti berkadastur pala seng daw Jisuhi. Kabaar ulindo usim ya kajakau Yesus Kristus. Akapor bakinya mas lene bapelong sakramen ulindo utre ha kadur jong Yesus Kristus. Usim ya kajaka jong Jesuhi. Kumta kabalang kaong patang usunrang ulaban kinyaya kemas bekoy. Kane kapan iba ulindo usim ya kabantao Yesus Kristus. Kabalay kajing peta jong kabalang ukupa bekoy upop John Paul II. Haus nam kat kandai spa kandai pisau ulakran syai ba kajing hikai halor kajing long lindo de tang ya kishen rang namar kadai kabala pensyong nia haka ketien jong blei bad umla ban kelai kene ngidei ban bu kat kum lane buat kat kum kajing hikai jong kabalang besau kajing penyaper bentah kabalang ketip bad kaburom ya kikentei Bat kabalang katibru ikentei kilaban tre ha ki weipan ki benta ha kaniam kum ha ki jing ikai ki jing elab bat ha ki jing rab ha ki kam balang handrei banlong kum ulindo kabalang kabasan kabalang kanompen kela wala bon kinong hikai niam ki bayale persya halor kane kabalang kadang ne ha kane kajing hikai kum kajing ngiem kabasyong niya aoy bon kijing niya tay niya halor kane henry kabalang kasngaw babaro isenrang berkentay kidon la kabenta bakarpang hakakam ublay hapo kabalang ublay unkur kurdo ipi